Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA barim kamlim constituency uba penchais im ulapla ka jinglim no ka jong ha ka election MLA house nam arajar phra kadai namar bagi patba kim priang ya ka seng National Congress Party kabalayalam da upurno sangma bam kwai hedwar ublai habaya keren bonong tho khubor uba penchai ulai thu balada yakun bet kumukar tong shimat house nam arajar phra unnum patram ha ka election kumta menta haba ulawan phai biang shemlim constituency hagni ka election MLA arajar pulai unya khonbet kum ukartong shiman ba unong lat luot ban kran ni jing jong ka jat ban rio ka jiwan phai ka jong asha ka ni ka milem constituency hi ka shulong bet bangakwa ban beten ya ka jinglong nong nikmat ka te nadu ki por ki jonga ini ilinia hadin ilinia pada sutu bangade ban mi yang mangak ban kit ya ka lengkor jong ki pai ba jong ka milem constituency House nam kan no pikan mo balik pimino na mo na melikum si pledge mo plan to por balik pimino. Am jin sang hammi ka shulong ba hau araja pra ka milim konstitusi ke de ka bayar ha. Naru boreng hadu sado. Tengah rem no aku ko por. Te araja khalai pat hadin ke delimitation. Ka moreng hadu sado ka hap semua plan. Tenda ka hap semua plan kawan election MLA khalai. Te ki pai ba na moreng ha do sadau do ki ong ba panchai te na ka yeng jo phi kat tus nam ngilai don kat ban yakit ya kalengkor jo kamiliam constituency te menta hadin jo delimitation ngi hap no satai te ngi sngo long no way mo te hadin begiwan ban ong kumta te mga bagi linia tingalai perkhat ba kai te hadin mangala perkhat ba ong i ali ali no mga stai bat linia pat na bar bila long MDC lupa te lalong ang disirupa te kamot kasuk biyale bay na malim kay tinak takada bay nasalit ban ya don rangkat lang naka mauplang constituency na mar ban ILM ka jingsingan support ya kita ginong thabur ban po maureng hadu sa do kibala chukusyani nga laki khatsan ban apos na magipor ibala lit na House nam arajar pra film ya kato election kay kidaw kandia ba film no to ko por ki ka daw ka bakoksan kalong ba ka daw ka bakoksan hi kadai ka party ma ko to ka por ka sulong ko san mga ngapoy perkhat hidu ba nganang kability ba ngan lech ka NCP bangan yo gi jingjok andre ondang ala rung ka NCP ban yale ki election te ki pai ba pa to ka por ka sutana ki ang ba kamre ka party ka ban ra gi jingshan ya ka jat beri jongi kamre ka party ka ban ra gi jingmutoy te na kata kada ba ki pai ba jong ka melem kim simla bot shu te nalo nang taru sa kapisaru aku tu kapor katrikam ba Millennium Constituency Millennium Constituency kapor ko misha kim ju bot ubri kapisa bot gi jingi te dei ka kongres si tu kapor ko ba penmilin ke wan ra ya ka pisa hani po Millennium Constituency ban penbor yu pai ba banjit election ke namo pai ba pada start dapat kata dapat ke pisa usim ke pisa ndrei bani ka but unum ai ndrei ka main hi issue kadai nomor mangaile na NCP ki ang hana ba kamdei ka party ka banwanra ya ka jingsngan ya ka jat pendriu ka jongi te nak ta ka daw be kim sem la bot ina khatsan snam job kum MLA te khatsan snam ru side by side la long kum MDC suppose nam na melem san snam la ikro Balai piwan phai biang ban ya khun biang ya kan election balai pim beteng na mo plang balai piwan ya khun na melim kosti nang na melim kosti phi na melim constituency ki breu ki e ba ya ga yeng jonga yenga ro ki e ba ke te dei halo ju kata kanong rem hadin be linia MC la job show ke MDC election te hadin job show ke MDC election ki babon ki balang kapta me ki no krishan ki baju krishan yenga hakiti ki por ki wan bin ban ong pa panchai wan biang si banyele nang ni te nga param dei mga snap ta gajing ong gajong ki dei nga assess bhabe anda ngala assess bhai ka ground reality gajing long gajing man hapo ka elaka jong ni ka Millennium Constituency hi nga suksu ba ki bru kidang kwa namar bai development ka mga ay mga hakipor mensua bar ke development ka ba hagan ka juk mata kala daya pher habak labak kamdam bukti ki por ki jong ay le pi ke me skim dang dakila
Ndre hang ni ha kane ka juk pemanta pada ki krur. Ti ndre ki pai ba ki expect banyu i yesibun ki kampun roi ndre kamlong kan. Kum ba kade ban long kat kum ka jing yo jing scheme, kat kum ka jing don jing scheme. Kam tam ki scheme lag de state government le ka central government ke. Ti mata pin ya kun nang ne melim nak ai ka parti pin kun kumi Ngan ngayele biang hi kum independent candidate hi. Te ngayele biang hi kum independent candidate kum chua. Nama ta ngayele kum independent candidate ngalai lut. Ka jing lai lut ka long ban yo ban kren ni issue jong ka jai ban riu. La ngayele ban ka parti te ngan nomla te man kren lai lut. La ngayele na congress, la ngayele na NPP ngan ha bu tik kat kum ki kindon ke baki kile. Te ndre ha ngayele pada kum independent ya kena lagi isu ki jong pai ba. Kena lagi isu ki jong ajak beriu. Wala ra kata ya ki parti mengenaru yang akan undang ki kita naman ngal ngayo on kren ban yatai ban pen iya ki hapo assembly. Te mata pia kun ya UML jang piru di nang national mu ba. But ukertong ba kun TCMC ru udina lu ba. Try kan pian am ka bot ni kan sotang national mu ba. Atau kat no pinyo ka jikersan paras chuana paras nong nomor tang laingot na po dalam mo ba hakan election Pi abi ki pai ba ki jit ki ju jit ban ong ba ki pai kun hon ki pai ki ubri wasta ubri wasampang te ki sapai ki nya pedeng jongi laingot nang ne no mo ba kino ne kine laingot ki wasampang ban pha assembly kan ban le thau an lan ni ban decide no ta ka jenge ke jong ke jai berriu. Iki scheme tu nawan mono ka jo ite. Hak por jonga ai scheme babon. Ho MLA mentar ai scheme hi. Te le se ho MLA balale ai scheme hi. Te ka syong pat hakan nur kom ke. Hakan nur kom scheme le ka don lupa. Te na rom tre tin le i le MLA. Hap hi mentre. Te re ka long hakan nur kom ke. Pi ai scheme hato ki yo jing mentoy ki babon ki yo jing mentoy kata dia ko sana. lagi paya kini ki hak election MDC ngai UMLA ba hamlat ya terlang mat kontrinya ya kersan ro berkersan ya kontelinia te kai kiji pun baik bang mata balai pi ya kun persab yang ba hamlat kai ka jing kran haden pat em jin sia tu kam tan jing kran ni ka sulong be linia ile jele MDC te haden be mio ke jing job ada te ngap ada tengah khamrung te PDF tengah khamrung ka PDF te apa mai ipat imtre ele show te ngam kwa ban create ke vacuum bukan dan ke jing theli na ka yeng ko nga tengah ngabi na mga kai mele ini ka election na ni te ba kum ta italian kersan ya pin kersan ba hamlat ma ila ba hamlat la kersan kontrinya MDC em te linia ile ti ba hamlet ile tu umdan show ke nga PDF ba hamlet ile tu umdan show PDF te linia pada ru apa email show te ihami ban kersan ko pa te ada im kersan mai te kan mentoy punya election ihapan kersan iwe ke te ada ngi kersan iwe ke tu ke jinga teli kawan ni ada ngi mi teli hayeng le siapa ngi la teli pai ba ngi la te hakini kising ngim jui ba i kontrinya le kersan pi la de hakidor na social media ro ngi itang ya pi ma te hadu kan noi kontrinya ila un berharap ya pi kan pi ngi de ki kertong ki mamju permi tan social media ni namar kandon ayu la ngilong popular tang social media te henry ye ka popularity jong ubre ke jing job jong ubre sei ka atarik very much hak artarik very much kan menta film popular po social media la shainda la mi result pada video security kam terjemut kan tingi ngim jumlian ni to kom naro ki por mensua tingi ju kam long popularize dia po social media ni ship ni ngai bet ni shania ba upai ba ni tip hiru upai ba ai ke jing kersian ba pura pa kam artien do hak artarik pun sei ya ke jing kelah kan ngam lem konstituensi kan te matangin pai biang nomor ba hamlem konsumsi udan UMDC banyak kuna kongres te don UMLA ro balong minister banyak kuna ke NPP ke NPP lai ni karan hakini kisni le kila ong ba mo kawai ka sen ka wala bun pisa kawai ka sen ka ba don sarkar ti kuno pihak cerung cerung pihak banyak kun pihak di tang rupai ba entah pihak MLA barin pihak long rupai ba kuno pihak banyak kun yakin ki arngot ki MLA barin si hingang ada bi kunteng haki por ke babin swa ngam patlong AA
Hala bi kun tengi o MDC o MLA. Kapor ibat MLA ba urus. Ti ibat MDC ba dentis. Atau kapor. Ti ngalai kun berki. Ti ngalai yo jingjong. Ti kumjuru hak election ka baladap mo. Ilinia ru ilalong MDC. Ya ka MLA pada labat baru ni. Handai par bajak ujak hamlet. Ti mentar kin. Ngandai udak hos. Masih beda nak kena Ti ngamal ngamal dulu pakai experience te ngamdan jing eke. Ti hakabai dai pat jing ong kejong pi bakabun pisah bagade government pi. Kapisa hot kapun. Tama kapisa kadon apa kajing mut berkat jong utu beri boyo pisah. Ringap de ngadon hakadonot kejong ibri ke. Ti apa milim konstituensi omboro ubam pisah. Ti sulong tangkat tu kat ni ke. Nak 100% hardly 2%. Hendak ibri hi pe milim konstituensi an ipe ye kejing i. Yunu beri bagi i, yunu beri bagi jing bagi yo jing shania. Ban kumta tapi baru ni rem lagi pi. Hakala selection di minister deh. Por kongres kudan hakabor deh. Boleh rem. Namar kibri kipe ye kejing i jing shania. Kim dapat ye kata kapisah. Hi kapisah ini de mentayo ala sala do. De kejing i bar kejing shania kaya ini junam la junam. Bat ngidon kat bat kibriu ngidon kat la dangiyo kejing i kejing shania iwe. Mentah ya charum chanam. Kaya kejikan kibriu ya kasen NPP, bat kaya kejikan kibriu ya kasen kongres. Mak kaya kun baru artali kesen. Kede. Pi ya kasen NPP kibriu kim sutunat syo. Kitien. Kung kitien ke NCP ke. Kitien ma po nem konsensi. Coba tiga roh. Ni. Ke kumtai. Mde tangai kataru, ndre kiyo ihi ya ki polisi terekam juga NPP. Kabawan rakban ya ke jingma ya ka lawe jong ki kun ksiu kun miau jong ajong pi. Kawan rak ya ke jing singan kan. Pi. Ti rata kawan rak ya ke jing singan bumni ti kibriu. Kabae ken kin ai ke jing senia. Pi. Ti kira ihi lemba ke jing jaba mandasngi kumno ke NPP gale ayu ke jipen ke kata ayu ke jipen rio la lagi pe ke MOU ngi pe ke temator nang tangi pe ke ni scam electric ngi pe ke rice scam ngi pe ke scam ke badan lagi ba pun ki department wat ke sekretariat mentar ada ke agency te kam desu kata ka brain jong ke state ke jongi kam desu ke japing jong state ke jongi ke hi nak kata-kata au ki brio ki I don ka kam kim isngan shu bakin ai ke jiksania ke NPP hakabidi ber ke kongres pada te kalong bai ke kongres te ka sulong non starter mata kam don shu ka bor kongres pitip hi ke kongres hi ke babon di si kam job negara hills te mentang nong yalam rum don shu hi te hari India ru kalahir te Meghalaya ru kalahir te kibriu se habangaya bayang te kim nam da phai he se ka kongres ru namar ke asung su hi balada kijit ke kongres ru la se la kijap ru hardly sawat samtli te la kijap saw samtli na lain kana ru kin haman shok skendong hak sansnan te kini kan warna ke jinge konstituensi wat kan warna hiru ke jinge igi babun ke balang ke Di mata pi yakun ya kena election. Di pi yakun kum independent. Di kipai ba ki ong kumle pi balai pi yakun independent. Kai gar ko penchajo pi kai ka ikam pi lech pai ba mata kena election. Kai jukuma. ki pai ba igi kiman nga mangile independent pi la ngale na ki parti ka shulang bai thik tamang kwa manjob ile di Dari mangale kum independent ong bai pi tinga don freedom of speech ya ki jinge ni ki pai ba kan kita komen bai kan no la ngale na parti te gamut ko mga long bra te la ngale na ko UDP nganum nut ban kren ni ki issue ka ba minister jong ka UDP ubat ya ka tu portfolio la ngale na ka NPP nganum nut ban kren ya ki issue ki ba kta ya ka jai menrio namar balai bau minister ba bat ya ka department ka ba kta ya ka jai menrio le se kum ke MOU ji amna ke MOU so example kan ke MOU tu ka port la assign nang mata ban ai ka tu ka cakap Assam te hadin bekala da assign kum tu te kawan hatu ka port kenal ke MDC NPP ru kelai persya ya te hadin bekala ya persya ya ka kila persya kum tu ban numsya Andre
ke NPP dan apa high command nanti najerong tong M himde ben persya nama gani gade ke jingle ke joni nasa jerong pihak ban ko ngo kat ko makale high command to mentangi kan bat pi nama haswa ba pin mi no nama plang ki bot chung pi du klabon ba to pikan mau kan hajar bot bat kitu ki bot chung pi menta kilecha nama plang kursi nama plang kan si ko tu pikan nong su kung no ko song hagi rai ke jong ki kamla man pen bori ki we man pen ba khala na man ta jong ki we man pen ba khala na ta jong ki we te la da le se la da ki job itu ke ba ngapen ba khala mangala da kim le ye te ke jing kan no kan chang ai ka mon ba lai do jong pai ba tolong ba PE lok ba PE no ki hama plang kursi ki em ngomlong ba in no te la da ki kli na nga te ngo shong ba pe yu bru ba pi don ke jing shania wan ra ke jing kala ka constituency but ha ka state hi bro ko hi no ong bai tai kata no you are the best judge ki problem la ai api ye ke jing start ke jing champang wat pe ye ke pisa pe ye ke jing start ke jing champang ke ba jing start ba pi don ke jing champang te sim hang ta kan rai hang ta kan yu no bru ba pin ji te yu ta hi ke ji nomor hak last election nama plang kan bot pi yo ayo more than 5,000 ni nala bon mama apun ti mata war pingin ni phai biang shani sha melim ko simsi ha idan ko ba kan wot ei ka tong mata ki ba habe khon hang ne fi so phar ki don adu nyuman tinga nga shu shimbe kin mi du khnai na mar bar khat so phar ki along ready ke nyo te ka basa sa PDF pra ke HSPDP khandai te kini bi haban mi la da kim mi kin sadu i ka vote share i haban pe i ka vote share ke la da kim yo i ka vote share te teng kala man kata i ka recognition i ka party ru na ka election commission pe te ki hab hi man mi ha penyang te ki haban penyang la da kim penyang te pi kamut jisin bagi mio ke vote share te kamut ka her ke vote share te kala bandir ko kanai so te ka party oh di tak ada ma penyang dam ki habi man penyang te nga sushim ngala no kendai ngut ya ki ban yele nang ni te ndre ki bala confirm ta te ka dai hinyum ngut ni adu mata ha ek jaga bi kham khan ba pi ha ni konsim ma melim konsim ai me ki jing client te ngamla ban disclose si ka shulong ba pen oi ki jing client te nga client silent sar hi na do lo mo ba ha do melem hi nga client silent sar hi te nomor bangala tre ka ta te pi nam dan kam su te ban ong ji nga ban le kum ta ji te ma ki lei i te ki bru nomor ha ka por bang simti manga ka melem ka kadang sa dia na te ni tu ifi ka sa dia um dan surok um dan nanti singke kan kalau ba ka bang yang ru de ka por nga te ngawan ra ka surok la bi ong ka surok semua klot la bi ong ka surok semua pior la bi ong surok non lai mer se do si pentor la bi ong ka surok mo yang la la bi ong ka surok pemulung la bi ong ka surok lengkin marbanyang dam tring mau sawa rengi nang ta melimlum kidi gitu bang mai mangak mereka susi kalau bau pedang kasan senam mengamdan syu kisurok kisah kumju kina kam seniwan ke undan bamarmot undan belai kam tam abaka skim kala he kila di belai hindre kim sim belai lor ki skim sorok ki ki mati jong pi la le ha to por lo em la pi ba ki bai ba ki mau du ta baro ite hikan mau sa foundation stone de Filipe teman ke senang ke dan do kawai do kabum dan mati jangan ada nge keren ni kisi sisa ik skim surok hiam lar piam ik community hall ru ibabun ik kemudian football ru man kisnong tiet mangai itu ko dar nge keren ni kisi sisa de ibabun ni kisnong idon kemudian mandan football pila man keli ada pile jaran kat de pois sebelum ang manu ba ai ni surok ang manu ba ai ni ko ngene mandan football manu ba penyo community hall kan saya tu kai ka jikular jong pi kin pai ba no melim kai ba la da ki job kai pa pilla he kajingkular he long I'll give them the best service they will ever had ke kamot kajintroi ka ba kinumpat yo kan nano ro kumbaki yo kumbakin sayo na kan ngala ay ki de ngala si ong no ka ba biang ba ndak ala job nantang an ay ki ba kambiang ba namar baleng ngade ubri uba i ka kam ngade ubri wasu tenat menteri kampai ba su kampai ba kamde ko basu namar ki pai ba ki la ka jong jing don kam te wei don kam ko tu 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 ki pai ba ki don jong jing don kam te kamde ka basu yo nong hikmat ta ta daw habagi ji di nong hikmat ngom ba barabo ni di benci di gebri ko surit
ki brio ki bangdan ni gitu ki nominated MLA nang ta ki brio pada ki ba Septing yu blai kumbang pi nang ta ki brio pada ru ude bonlong bo brio ki not bantur ada ki yo no bom not bantur ubai kam jungin tuklar no di we kam long ki kalau thik ba si sien mangajak pai ba ba kidan kam ki di banwan be direct ban ngai kim dan kam mani taki unit dan kam ale yu tang nong yalam yu to lidar ngam don lidar ngadon ki volunteer ke kadon ki jinga per de pedeng lidar volunteer volunteer Tremon Soba lidar ya banjir udah kata kan Ki kam ba saden baki ba ki anut ba mata mo kursi ba pipi kula. ki kam ki basa din inshallah itu pi artli ki mat ki ba kala miss ka William constituency kemudian kau ketika assembly kan ke bangawan ra pon rumah ila debu yo manong rem do governor tu kapor dia bancina ya assembly pon rumah nang tangala bu ke blueprint bancina ya yo ko nyumer Patu por bilang MLA pi. MLA mana telar pipet city mentang ani tu ipm la pipet city ma hadu mentang ani tu ipi ngadon kumba sispak teli city ko ngayo pio na Delhi but na kiwe ki bentah la pipet assembly ru proceeding ko mga kran ko assembly la pi ong resolution na pi ong motion na pi ong kino ru ki babun bangawan ra ikimat jinga kran la pi ong constituency na la pi ong gejat menteri ru kidan sibun kimat ke mga wanra la pi pipet na proceeding Tapi ang mene ang ba kata ka assembly atau por ang kan mau ba klan pli. Ba di lepang atau por gubernur. Governor MM Jacob Jacob. Ah. Cimisar ki walang atau por. si minister wan lang kanya Jacob katur la rai ka high power committee kadang ka committee fi macam ka assembly Te balik ki kira no balik ki melak mun snati por dalma. hadin mga tengah try kam klan ke lobby kata Tu ba Roni ma atau por. te hadin usim tino boroni tu te iman klan nong shu kumno inshallah da ula ban lobby ko por te assembly kan jendela Kuno pila ban lobby ma pi atau por. Kungu ya sarkar man. Bu menurem hang ne por rumah. em ngapeni ke factors ke badan pi ngong nga kaman ko adon lupa ka jaga hiar play nanti pi te kesuk ya ki he ki hain la ki wan kin hiar hang te la shuru mo assembly man kren kan like tu ka jing dangali sasor kan like tu ka jing khang kali asni la sni so wan minister ki prime minister te ka mot la shwan nang te hang tu jalan te sagaba ar pada kan develop ha ni area indan sibun ki office indan sibun ki yo ki hat indan sibun ki school ki colleges kan warra ka jing mantoy ka kan te ka wai ru kan warra ru kan pelai ka congestion kan cha ka yo sahat Tegemot pibi tip balik kira no sama dia biang. ngakam budin chu na hadin mga rem nga kum to te ka em ka sulong ba tang bakam dan galobi ngatrai hadin mga rem no nga kum to ngatrai klaseng advantage no man ra soi tiki ba simti hadin nga ba kim dan ka to pressure ke kim pressure ke ye ko man Kano akar ketam kini kan rumah benai zakah tu assembly. ka kala he ba pi kala he ba kala he ba te tu ka office military bro hoi hat ka tu ka office agriculture ro hoi kala he ba kala biang bai ke Kalau biang model. kala pa ka bai ke Dan senmen sini kan. sim lut ya tu kapor la lut na sedang kala paka hatu kapor ni la simba isnaru ki cottages unde ti assembly ki cottages ke kabagin sa ke mali kin sa minister ne kan suk ni ki Bikin dia pi kam ki ba pila le hakapor ba pilong MLA ki ba kam. sa gawai ka mga le ka bakam kong san ne ka ga jiking sharpi min shua pi ka tik jiking sharpi la wan kali na room habiang sha na neng la wan na neng habiang sha room te ka warra ka proposal ban chnai ni jiking he mata te hadin mga warra ka proposal ban chnai ni jiking he ka banta kini ki army ki object kim island kim sha te hadin ba kim island ni tu ipi ngara assembly kada khlu hitar Hindi ka mga ra assembly nga panheri si Tiru siya Delhi, si Prime Minister, nang ta siya Defense Minister, nga nito ipi. Ti nga doon na rumunta si Tiru, lahat ikaw pa si Tiru ka doon na rumunta. Ti si Tiru ka mga reply na Tiru. Ti hadin mga ayugong to, ti sawan ba niya kandu kan ginigihe spy. Nga tragiyo ka direction ng ti. Ito ka porlong Defense Minister, George Fernandez, Ike Anthony, Prime Minister, Manmohan Singh.
Ti hadin bangala yo ban Ukraine kum tu ti kini sipai lu kilawan pada ban Ukraine ban perkat ti su ko por sedang wan alu mo ba untuk kelar ye ki jaka kesajan jelas tang ker ti tu ko por ngam aila ti kiwan tu hadin pada ngala de Ukraine ti kim sindur kin ban ker lut ki jaka sajan ki jaka tadu tu mentah mana de ki pa ba ki yo ban sajan ka pamon Tadin kisah sipai di jengking. Hadin pada kisah syak kan kisah syak saya berkat tanda saya mencina menjental mulai keren untuk kaporam kadang amdai bang ra po assembly man keren em kamu nginam yo numa ka assembly ke jabing ti jong jai berre ti ladangim web ladangim keren assembly ti kamu kami ti sim ba kami pada ti kiui ki he jong dali ki he jong sarkar kitip pat ki wan ra kita ki he berkhat Sikantin kindiak soy pun kot ke kerpat jumpi jaki. Non tabut lah baka sanal ke. Ti ke jigerpat ni jongan suong no ladang keren yang sulong ha ka ketien pareng yang to regain to restart and rebuild ke kamut bangan yo biang ya ke jinglong nong kamat ngan sedang biang ya ki kam ki basateng bat ngan tei thmai biang ke ya ke constituency kenang bangan long ke constituency kat kum kane ke juk ke benta hakaba baro kin yo bentar nadu ki nong tribal lah nadu ki nong rep nang ta nadu ki kena school nadu nang jibal anang bastan nadu ki beduk kujur ki beruspa nadu ki baterai ki kamrit hadu ki baterai ki kamhe ki dia banjo ban tepat hak developmental activities nak benta ke future yang ki kun ki ki jong ki ken tengah apil ngim dei ban pek ya ka pisa ngi dei ban pek yo briu ba sampang bo briu ba dan ke jing kitli nang ta kaloi jong ka constituency bat jong ka cai briu hi bro koi the vote with conscience vote ke jing tiplam ke jing sampang mdei da kano ke jing pa ke jing phon ti the la if we experience failure mo in spite of success the kamut there's something wrong ti nak ta kadau habangi lajok tingin dei ban experience failure ke Tak boleh sebut saya kepor jumpi ni sebut pat apa kepor. tak boleh sebut ba na jing wan ke jong pi man shipping ni interview pidan bi jing kia na mata the state ibra ko ngai boleh fi ba ro boleh sebut Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai. Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa